Od početka godine 4 žene su ubijene u porodičnom nasilju, dok je policija uhapsila 407 nasilnika, a kao nova mera zaštite žena biće uvedene narukvice za žrtve i nasilnike, kako bi se alarmirala policija čim nasilnik prekrši meru zabrane prilaska žrtvi. Narukvice će biti uvedene u naredne 3 godine kroz projekat Unapređivanje bezbednosti žena u Srbiji, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji u saradnji sa MUP-om, a uz finansijsku podršku Norveške. Narukvica će biti povezana sa policijskim ustanovama, kako bi žrtve mogle brzo da signaliziraju da se nalaze u opasnosti, problemu i da policija odmah reaguje, rekla je državni sekretar MUP-a Biljana Popović-Ivić i dodala da će policija na taj način istog momenta znati kada su nasilnici prekršili meru zabrane prilaska žrtvi. Ona je na predstavljanju projekta naglasila da je od početka godine izrečeno 6890 hitnih mera nasilnicima, od čega 2079 mera privremenog udaljenja nasilnika iz stana i 4811 mera privremene zabrane da kontaktira žrtvu. Policija je tokom prošle godine izrekla 22.042 hitne mere, od čega je 8.065 mera privremenog udaljenja nasilnika iz stana i 18.977 mera privremene zabrane da kontaktira žrtvu. Borba protiv nasilja u porodici, kako je rekla, jedan je od prioriteta MUP-a, a tome u prilog govori i donošenje zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od juna 2017. godine. Cilj projekta je da se osigura veća bezbednost žena i devojčica u Srbiji, da žive u društvu u kome neće postojati rodni stereotipi i nasilje. To se može postići poboljšanjem zakonskih propisa, unapređenjem institucionalnog okvira i podizanjem svesti.